گودار و شوپینرن رادیو رێباز FM هەر دەریدەم باش نەهادە مژمێر یەکە بەدەما قامشل و هەولێرێ ئەز علی عومەرم ئەز گەرەک نوژن و چیان ژوەرە پێشکەش بکەم لێت دەستپێکێدا فەرمۆ گرنگترین سەرنوچە. پارتیا یەکیتیا کوردی لە سووریێ پارتیا پێدێ دەستە سەرکردنا ئۆفیسا خۆیان لە قامشلۆ تاوانبار کرد و بانگ لە جڤاکە ناودەوڵەتی کرد کۆ فشارێ لەسەر پێدێ بکەن داکو شێوەیە خۆیە دژمناتیە لەسەر ملەتێ کورد لە کوردستانە سووریە ڕاوەستینە. پارتیا پێدێ vەکشاندنا بەشێ داویژی چەکدارên خۆش باژارێ من بجێ ڕاگهاند. پشتی ڕێکەفتنەکە لەگەر رووسیا و چەکدارên ئۆپۆزیسیۆنێ لە دەرعایê بەشێ یەکەم ji کۆچبەرکردیان تاخên دەرعایê şevabûrî gihiştna Idlibê. Ji dohva rejima Esed gurkirina êrişên xwe de li ser hejmarek bajar û bajarokên di navbera Bakurê Rojavayê Dercayê û gundewarê Quneytrayê de berdewam e. Îro li paytexta Finlandayê her du serokên Amerîka û Rûsya derbarê dosyeya Sûrî û Okraynayê dicivin. Balafirên şerkeriyên İsraîlê bingeha keleşkeriya rejima Esed li gundewarê Helebê armanc kir. Dem baş. Piştî desteserkirina ofîsa Partiya Yekîtî ya Kurdî li Sûriyê, Partiya Yekîtî daxuyaniyekê de Partiya PYD tawanbar kir û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li ser PYD bikin, da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê rawestîne û parastina mal û milkên xelkeyên taybet û giştî biparêze. Bêtir pêzanîn li vê raportê de. Piştî desteserkirina ofîsa Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê, Partiya Yekîtî daxuyaniyekê de Partiya PYD tawanbar kir û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li ser PYD bikin, da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê rawestîne, parastina mal û milkên xelkê yên taybet û giştî biparêze. Komîteya Navendiya Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê desteserkirina li ser ofîsa xwe ya li Rojavayê li îstîgeha bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpeke ser bi PYD ve belav kir. Tê de got ku girtina robinîvro ser bi ofîsa wan û desteserkirina wê bi parastin û serpiriştiya esayîşên PYD ve hate kirin. Di daxuyaniya xwe de Partiya Yekîtî got ku ev kiryar û desteserkirina bi zorê li ser ofîsa Partiya wan ya ku milkê endamekî serkirdeyetiya Partiya Yekîtiye bin pêkirineke metrasîdar û eşkere ye ji zagonên navdewletî û mafên mirovan re û kiryarên çekdarên li Efrînê kirine û dikin dibin sîwana Tirkiye dagîrker de ji dizî û wêrankirin û talankirin û desteserkirina li ser malan tînê bîra me. Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê tekez kir ku ji mafê wê van kiryar û tawanan eşkere bike û bi hemû şêwe û alavên eştiyane beramberî wan rabe. Herwiha ji civaka navdewletî û hêzin ku hewlên rawestandina şer û dîtina çareyeke siyasî ji krîza Sûrî re dikin, xwest ku fişarê li ser PYD bikin, da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê deyne, weke koçberkirin, revandin, leşkeriya neçar û hewlên bidawîkirina jiyana siyasî, diriya qedexekirina çalakiyên siyasî û aştiyane û girtina ofîsan, revandina kadir û alîgir û serkirdeyên enekesê. Her derbarê daxuyaniya Partiya Yekîtiya Kurd, Partiya Yekîtî serbar kir û got ku di vê welatên xwedîrol li Sûriyê bin pêkirin û zêdegaviyên PYD rawestînin û gavne pêwîst bo garantiya aştiyê û parastina mal û milkên xelkeyên taybet û giştî bavêjin. Ali Omer Rêbaz. Partiya PYD vekşandina beşê de wî ji çekdarên xwe ji bajarê min bicê raghand. Encumena min biciya leşkerî ku ser bi hêzin Sûriyaya Demokratîk Qesedê ve raghand ku beşê de wî ji çekdarên YPG ku bi navê rawişkarên leşkerî binav kir ji min bicê vekşiyan piştî ku meşq û rahîna nixweyên leşkerî birêkeftin bi hevpeymaniya navdewletî re bidawî anîn. Serkirdeyetiya giştî ya YPG di 5 Hezêranê de raghand bû ku ew ê rawişkarên xwe yên leşkerî ji min bicê vekşîne ji ber ku Encumena min bicê îdî giştiya asteke serkeftî ji rahînanan û hew bi hewceyî wana lewra YPG wê xwe vekşîne. Vekşandina çekdarên PYD ji min bicê piştî rêkeftina Tirkiye û Amerîka li ser neqşereyekê derbarê birêvebirina min bicê û daxuyaniya Mewlûd Çawîş-oğlu ku ji hêzin ser bi PYD vexwestiye ta dema 6 mehan tuman ji ware li min bicê nemîne hatiye. Serokê Sûriyê Beşar Esed di çarçoveya hevdîtina xwe li gel şandeka Îranî re raghand ku welatên piştgiriya terorê dikin rê li ber çareya siyasî li Sûriyê digirin.
آژانسا سانایا فرمینیا بسر رژیما سوریه و بلاف کر کو پشتی جوینا سروک سوریه بشار الاسد لگل آلیکاری وزیر دروی ایرانی جبو کاروبار سیاسی حسین جابری انصاری راگاند جناب برنا تروری لسوریه زمینه جبو گشتنا بچار سریا سیاسی خوش دکه. اسد دازانین کو سیاست و مرجن پیش خوست ینکو ولاتین پشتوانیا تروری دکن داتینن ریل بر شر تروری و چار سریا سیاسی لی ولاتی دگرن. پشتی رکفتنکه لگر روسیا و چکدارن اپوزیسیونی لی درعی بشه یکم جه کوچبرکرین تاخن درعا کو 400 و 3 کوچبرکری دناوانده 6000 و 3 جن هنه و به 9 پاسان و 5 امپولانسان شوابوری گشتنا ادلیبی و لسر 6 دواران هاتنا بلاف کرن. هرگولین بهتر دوی راپورتی ده. پشتی کنترول کرنا هزین روسی و رژیم اسد لسر تواهیا گندوارن روجلاتی و در البلد دره کفتنکی ده لگر روسیا و چکدارن اپوزیسیونی بشه یکم جه کوچبرکرین تاخا درعا کو بصدان کسین سیویل و کسین اوره کفتن رد کرنا هروها چکدارن جیش الاسلام لخود گره شوابوری گشتنا ادلیبی لسر 6 دواران هاتلا بلاف کرن. جدر نخوجهین سوری راگ هاندن کو 403 کوچبرکری دناوان ده 6000 و 3 جن به 9 باسان و 5 امپولانسان شوابوری دریا درگاه قلعة المضيق و گشتنا ادلبي والسر دفرين جرجناز اريحة تفتناز معرة مسرين سرجا و باجاري ادلبي حاتمه بلاف کرن. هر دوی درباره ده کمالگاه بزیشکیه سوری امریکی سامز راگهاند کوزیده ترجی 500 کسین سیویل بریندار بون 350,000 سوری جباجارو باجاروکین درعای ده انجام شر ده کود چند هفتهین بوری ده دست بکربو رفیانه و کوچبری سینورین سوریه با اردن و جولانی را بونه. اف انجام مزنترین پروسه کوچبر کرنه که دست بکا شورش سوریه ده سال 2011 و جدو و رژیم اسد دگور کرنا ایریشن خودا لسر هجمارک باجار و باجاروکن دناوره باکوری روجاوای درعای و گندواری قنایت رایده بردوامه. روانگاه سوریا مافی مروان راگهاند کو بالا فرن رژیم اسد ایرو جارک دن هجمارک بنگهل تل الحاره و عقربه و تل مسحره و هجمارک دنج دورن جدا جدا بمباران کرن. سربار کر کو بویه که هجمارا اپراسیون اسمانی ینکو رژیم جدو و پیک آنینه گشتیا 230 اپراسیونی. ایرو لپایتخت فنلندای هر دو سروکن امریکا و روسیا درباره دوسیه سوری و اوکراینای دجوین بری جوین ترامپ دبیجه که او تو هیویان جوین ناکه لی روزنامه که امریکی دبیجه اگر ترامپ و رکفتنا کو بریان ها بحث ذکر امزب که روشا سوریان و پر کارست و نخوشتر ببه. لپایتخت فنلندای هر دو سروکن امریکا و روسیه ایرو درباره دوسیه سوریه و اوکراینای دجوین بری جوین ترامپ دبیجه که او تو هیویان جوین ناکه لی روزنامه که امریکی دبیجه اگر ترامپ و رکفتنا کو بریان ها بحث ذکر امزب که روشا سوریان و پر کارست و نخوشتر ببه. سروک امریکا دونالد ترامپ روژا یک شمیر راگهاند که او تو هیویان مزن به هفدیتنا خویل سروک امریکا دونالد ترامپ روژا یک شمیر راگهاند که او تو هیویان مزن به هفدیتنا خوا یا هلسینکیا پایتخت فنلندای به سروک روسیه را ولادیمیر پوتین گریناده. سروک امریکا دونالد ترامپ ده چارچوبه هفدیتنا که تلویزیونی ده کو تورا سی بی اس یا امریکی بلاف کریه گوت کو از هرم دیتنا پوتین لی هیوی من تیده پرکمن و از تو هیویان مزن لسر گرینادم. هر دوی درباره ده کانال الحرية امریکی لسر زاری روشکاری اولهیا نتوی امریکی گوت کو واشنطن هیویا تو انجامن برچاو جوی هفدیتنه ناکه. جالیه کی دنوه روزنامه واشنطن پوست لراپورتا که کو جنویس کارکی نافدار بناوی جوش روژین را بلاف کریه هوشیاری جره کفتنه که دنافباره سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک روسی ولادیمیر پوتین ده کو بریار ایرو ده جوینا هر دو سروکان ده ورکرن دا کو لگوری ویره کفتنه ریا سیاست امریکا درباره سوریه و دست نشان بکه. واشنطن پوست سربار کر کو ترامپ دویره کفتنه ده و هزین امریکا جی سوریه وکشینه و پشتوانیا ایریشن رژیم اسد و روسیه لسر باشوری سوریه بکه و اویک بن پی کرنه که جره کفتنا ریبریا امریکا لگل بوتین را لگوری همان راپورتی اگر ترامپ ویره کفتنه امزب که روشا سوریان و پر کارست و نخوشتر ببه. علی عمر رêbaz. بالافرین شرکرین اسرائیلی بنگه کلشکری رژیم اسد لگندوار حلب ارمانج کر.
Ajansa Sanaya Nûçeyan ya bi ser rejima Sûriye ve ragihand ku şeva bûrî balafirên şerker yên İsraîlê bajmarek mûşek bin geheka leşkeriya rejimê li bakurî balafirxaneya El Nêrab li gundewarê Helebê bombebaran kir. Heman ajansê dazanîn got encama wê êrişê de tenê ziyanên maddî rûdan bê ku tu hûrguliyên dî derbarê wê êrişê eşkere bike. Guhdar û temaşevan hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubara em ê ser nûçeyan bêne bîrawa. Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê Partiya PYD desteserkirina ofîsa xwe ya li Qamişlo tawanbar kir û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li ser PYD bikin da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê rawestîne. Partiya PYD vekşandina beşê dawî ji çekdarên xwe ji bajarê min bicê ragihand. Piştî rêkeftinekê li gel Rûsya û çekdarên opozisyonê li derayê beşê yekem ji koçberkiriyên taxên der'a şeva bûrî gihiştina Îdlibê. Ji duh rejima Esed di gurkirina êrişên xwe de li ser hejmarek bajar û bajarokên di navbera Bakurî Rojavayê derayê û gundewarên Qeneytirayê de berdewam e. Îro li paytexta Finlandayê her du serokên Amerîka û Rûsya derbarê dosyeya Sûrî û Ukraynayê dicivin. Balafirên şerker yên İsraîlê bingeheka leşkeriya rejima Esed li gundewarê Helebê armanc kir. Her şad û bextewar bin.